sagoten dakmeten na piton nga tawen nga ararmen ka. Awan san nabati nga pag-asa, lumakay akon agba akaklatan sa ambit nagtangken meten tapusom, ag-expire tanawan pa'y sungbat mon. Pimuraw amin nga urmot kon, kanodak nga ta nga sagoten. O ambit nga ayayate, anya pa'y lang tinta urayen, tawen tanat na kalenderyon. Rescue and dak, rescue and kameten. O ambit nga nakaururat, dumteng to kumati bigat, pagriing ko rupam di makita. Sungbata mon to'y isagsagot ko nga ayat. Ambit sapay kumaag panunot kan, habang napik sa takit tira kuman. Han mo urayen nga agkapsotan, maditanto kaya ti 8 nga rounds. Hambit anya pa'y lang ti kurang ko, madim uraye nagbalinta nga apong. To'y kugit ko ak subsublipayin, masyan ka makaas-asawa akun. O ambit nga ayayate, anya pa'y lang tinta urayen, tawen tanat na kalenderyon. Rescue and dak, rescue and kameten. O ambit nga nakaururat, dumteng to kumati bigat, pagriing ko rupam di makita. Sungbata mon to'y isagsagot ko nga ayat.